maneno report any chunya uton lok ario tongo yen ma wan weng wange ni kumbere dong ti lok madir mati balo alok pa ping ini kidong tongo yen wange ni cham ken lo tian wadong pegu beri ki ker meneno ne yen chalo yagi ma wan ma tunko mala me Uganda inolo ayi wati kereni kidong pero pacham na ni chwa loko kanyi cham mabejo mamirwa chama yang mete kwaro bo akeyo gi ini manong kumberi dana pe gitie ki ker me per ne pengo giti ni diay bina balo cham podek gi o me poro lani chala dit lo no chwa lok ba be kamaleng ni Balaalo no dongo a okay Acholi region Ngom atikate me tami Loka Balaalo mi a ki Acholi sub-region tie la area. Mi Achol tie gor mi tela. May noni Lutela ba megwa mati kin gang mano mirgunen kin maki duoyo kwede wi Balaalo wego ani. Balaalo lurge jepa. Chane. Loka Chane. And logo and is on record. I am doing one of the investigations. Mo wego Balaalo petika chero. Kan yano ram bene cha carte store ni kan. Donc noni lo Lutela ma megwa tika neno Chane. Wigu bu willo kanani jomano gen gitika merno go bedber ma bene gitikining. Piem in la tele chere chung ni no miri koin Lwak ma megi. Ento jo adria der mono bino lore jepa. I wego Lwak ma megi dong you've sacrificed them. En kirale mono waji kwerni. O wego Peko parolo pero matum I Acholi. Kidong mi ario amunyu ngarmoni ubera defending la tela bene o eni parolo bene anywele mi Uganda. Gudak kwe. Uganda kanyi raw beru kamo ken PM chek bena ye which is under the constitution one young eroni era beru kamo ken ni kamiti chere ni gangupe me chere beru meri kamo ken ganga down ni ngata raw beru meri kamo ken e dago mak nyumoro a me chere beru kamo ken PM no bena tika chere ganga chware era eni magati ka bieno ki le dong ni go bien ku bet kamo ken ni go a ki kwe where is their origin utika bieno kwere ngoma ngagi o wego Lwen mi Ngom ti matek. Ngom atika time kumbetini chalo la kang me nero ni. Kawa chera moro. Kama lwen Ngom ti maduongi la chinja ke mako loris apara rio. Mo tiyo diang marom chochoka liwa chel ki mia rio. Loris aboro tiyo diang marom liwa chel ki mia rio. Titero ki kwana. Titero ki la kang. Doe penye kekeni. Wachi Ngom la kang mano yaka yang ki min madivani no fu ki tiangi. Tiang fut pe ki chako fuore ni. Ngom do chako lako uone yo. Wona marivane donc pe ketika miri Balaalo ba ko binu gwake ngo o binu gwake diam Acholi ma yaka be Ngom en pingono pe ke yewe ko dok chen ka fu Ngom enoni. These are the issues mainoni la pen duong eto ngata ramo gami asa bene ngo pe I chere office bangari chet bod ngari I chere office bangari chet bod ngari you find la chen noni Lutela geretie ento Lutela bene tie ento pigi ngayo Ngom ketika timone kun kama gen geberi ye bena kama giti ye pat la tela me pa ma ko nyema be mo bere kin ping menere kama pinki wa ma ka gena yen we nen kin ping ti ping mer ti ni ong en ma ti wa ni kat ke ngar mo bino ti ka le ko di ne Ngom ma megi wa ko ti ka Ngom ti ka kan mir fencing okay barbed wires ka barbed wires pe ka ye ma en di no kare Ngom e ti are office no enero any these are and that can happen. Ento ema mero wechiba. Those are leaders makiti gulukono. Ento mero bino welu Ngom ekas mia che. Kiene ma fencing Ngom michel ane. No damage oberotie. Eno we akufuna na wechi ne chene loka president Yoweri Museveni. Ema kiriwa an eni ma beru eni ka tike Ngom eka ngwen. Barbed wire career atia. Ento keti ngarmono welu Ngom ekas mia. How is he going to fragment that land? Making sure any fencing or weighing. Kun Ngom mabeno tika wileni kinu kene kitika encroaching when Ngom padar mo kene. Aya Ngom beno makikere barbed wires kirwe eka ngwen eni kinu kene kitika encroaching Ngom pango jomo kene. Jomo kene tiye mage wilo Ngom pigi ngeni Ngom mane ka wilo mira wekong yard money uchere wek the no man's land. Ikin an ki kin jirani mamegani mira wek Ngom. Ngarmo me kiri wai ko kama megen ti penye kikeni wachini ka ambela kere like come wala do bokini space bo berpe mero gimo makwa la kore gima rachi mabetie that is why
ini niang ngat man cheng jawai ke niang ba ke mer nero ne wegi ngom mo yibu ngom ma no kar ma wigi dano ti uni ene jo mo yibu art cities ke chere gulu chuikin odi ineno kamano corridors yene men no joma yaga yangi niang ne kiri kama taka yibu ngom we should leave kakaro padano ene ma wigi dinge ni ene gen ge yubo me mo kene karo pala wor mo kene karo pala wor ge bino ge pero yen ini pero yen ni e pero standard makini e we go money no man's land money tung bot ngar money ki tung bot ngana chane le ko de gi ma pe konyo dano ene gi mati ya chulu ko beti gi ma bene ko ara pe amiro metine ni lock eni gana le moro wajene two wrongs don't make right mi ming pange kera mo goyene kere kile ba chulu le balario pero mo ya ko gi money tere yes marko be peka pa balalo kumbe tie ne ngom pa choli ma kumbe no dong tanti ko yete toile of course balalo tie ngom pa choli ma jo kana peke ye ma chek pe ye ni guberi ye kidong peka ma kumbe ko kiti wati liwanye ye peka mengo metongo yen me maka so wano wati lok ma ngara chelte wachene kenyene ni pian balalo tie ngom wa wai to yen me ko pian to aron to cham ene ben pela gam ene pela gam ko mi achel lueny madang te lueny pe ngom ema wan watika ndaki kenwa we akwa gam ngom ki boro megi wa ki boro megi wa nong yo wa chato watika chato ngom bon nga bor wala no kelo ki choko pim te no go we long ti kenwa ka gen go bin kenwa gen nong kelo le achuli ti wajani wan no po romo fu pim diang te ka chamo chamwa don wat mi to yena e ka don pu furu o to yen ber dong di ko tumo bene pu furu dek obo chamongo. That does not fix the problem. Exactly. The problem tiene diang kita ke waje ko ka ini no diang ini ngomi kita ya yang ke kero policy ema ka ini no ngome diangi ke mao diang ene ke cher ke chuli for the damages which has been achieved. Ginamiro dano nge yene diang odonyi ngoma lo chi lo jomati tetela elsis ki ngogani mirgu betie working nene ngom lokane ke tiego ela ko lokni wano po e furu fu piem waralo tika yelowa gepe ka konyowa getika pero cham ki dia balo cham any ding which any is para mo wachi ding which ento mir war umir kong Lutela ki ben Lutela gu kat ki lok mapat la gam mapat Lutela o kat ki chiek matie chiek ene must be implemented dan matikin gang mirongeni yen pe ki chamo dek ki chamo ka ini romo tongo yen pe romo tongo yen kum beti chi kwanya chuot i chere nongo gina chama lo tino matino bene tie i gai ma megwa we must work towards fixing problems at a family level not at individual level an la ruba romo ko pe ko na ma chenjui e lo tino matigang pe romo ko pe ko matin ki diri tie ma nyima megi ti kom an mirati matek itong maka ma pobo chek tin kun an la tena tita mero dek Petit au père on a. Inyo ako lokani mabed ako bed dine. Ento in the matter time wa food kanyo